Pa ne, nisam razmišljao o tome. Doduše je kada gubite 7-6, 4-1 i kada osjećate da je protivnik blizu pobede, prirodno je da prolaze razne misli kroz glavu, kao i one sumnje, da li ste sposobni da se vratite u meč i da izborite treći set i eventualno date sebi priliku da pobedite. Ali imao sam mnogo mečeva u svojoj karijeri gde sam se i vraćao posle spašenih meč lopti i tako dalje, koji su mi pomogli da formiram i steknem neku vrstu iskustva koje mi je danas pre svega pomoglo da se oslonim na, kažem, to neko svoje doželjeno iskustvo, mentalnu snagu, sposobnost da se vratim. Ovo je bio jedan od onih dana gde malo stvari je polazilo za rukom, iskreno nisam srećan ni kako sam se osjećao fizički ni mentalno na terenu. Ceo dan je prošao u tom nekom ambijentu, ali to je sport, mislim, i svi smo mi ljudi i normalno je da prolazimo kroz određene psihološke oscilacije koje utiču na neki opšte osjećanje i uopšte na samu igru. Tako da to se dalo vidjeti u prvom setu i razbijen reket i tako, jednostavno ponašanje nije bilo baš primerno, ali uspeo sam da se saberem i to je ono što je na kraju i odlučilo. Pa imam ovaj dan slobodan, sutradan će mi poslužiti da se definitivno oporavim, ne samo fizički, već mentalno. Osjećam da na ovom turniru, iako sad dospeo sam u četvrtfinale i sigurno da bi trebao da izvučem pouke iz ovoga što sam odigrao do sada i da sa tim pozitivnim nekim poukama i stvarima pristupim sledećem meču, ali uprkos tome, kažem, ne osjećam da sam psihološki najsvežiji, u smislu postoji motivacija naravno, ali sustigao me malo umor od napornog prvog dela sezone, od Dohe, Australije, Davis Kupa, Dubaja, Indian Wellsa i tako dalje, mnogo odigranih mečeva, mnogo putovanja. Na neki način malo me sustiže, nije kaže da je sustiglo jer me nije još slomilo, ali sustiže me malo ovde i dobro će mi poslužiti ovaj sutrašnji dan i nadam se da ću biti na svom maksimumu prekosutra. Znate kako, ako mogu da izaberem ove dve, tako kažem, situacije i poređenja, izabrao bi verovatno ovo što mi se u poslednje vreme dešava, to je da dobijam poslednje setove sa krompirom, jer to je najbitnije da vi završite kako treba i da dobijete meč. To je ono što je najvažnije u sportu.